kene kadeka madan mini stadium Kursimai Hasmit keban don kalau kidro mata kasngi bat kan don ru ka friendly match football hapdeng ka mau hati konstitusi persya ya ka mau kenreu konstitusi hakapor khatwe baje min step bat hakapor si baje kan don ka final football hapdeng ka lightcore SC persya ya ka masar bro hakapor si baje te hakaba kaladu ha kane ka final football hapdeng ka lightcore SC persya ya ka masar bro kaladu kadai kan kure ka song pisa ka ba lailak tengka bat karnas up kan kure ka song pisa ka ba silak santo jar tengka te mentam step ka dari empat don ini markine dang dari kena ki ba war praktis ha kane ka madan ka mini stadium Kursimai Hasmit mo kane te kan sadon ru sa kalau gidro sibet ha ka por sa baje ha ka ba kalau gidro ka price ka kong ka dai hadu sipolak tengka ka ba ar ka dai arlak ka balai silak ka ba saw silak pat ka basan ka dai san pho hajar te hindang ta kalau gidro om dai ba kiladi online lupa ndrei kendi tang matahi kasngi ha kane ka jaka kador jong ka tiket lo gidro ka dai lai spa ka wei bat san spa atli ki tiket te na kapta jung tu perlok ki bala pen pa pentit hangate ngasa pentit di manga ngasa pensen ngasa sen ki sibit ndre om de ba kadik online te kadik offline langsung tu hi kata ba ai portang 10 menit ban sim ya ki price ki jompi na kabenta kalau kidro te kalau kidro ru en sapin le kai hangne pi ko i hang tai lapen kre lapen krum na kabenta kalau kidro sibit khatway baje men step ka friendly match hapdeng ka mau kenreu persya ya ka mau hati konstituensi silak kaladu bat santu wajar karnas up si baje mensengi ka final football hapdeng ka lightcore SC persya ya ka bro ya ka masar bro FC kaladu kan khung ya ka song bisa ka ba hadu lailak tengka kad ba karnas up kan su khung ya ka song bisa ka ba silak santu wajar tengka te kapor ka jaka ban bilekai ka deha kane jaka mo kane kebadan menta ndre kapor bilekai ka deha kapor sibit ha kapor sibaje sabaje ka sadon ru saka grup jongki nong tem nong put jong i kong bahun marwen harengkat ka ban ka jong i klem don kam ban su na kam ta ka jing pej kaya ka jing tem jong put kan ba ban pej football pat kador jong ba tiket ban pej football ka de san pho tengka marwei san pho tengka marwei bandrung ha kane kemadan ban pej na kamta kane ka football sibit hagapor khatwei beje bat kumjuru hagapor sibaje janmit ka final hapdeng ka lightcore SC persya ya ka masar bro ti nakamta jung tu giba kwa bantit nakamta ka tiket lo gidro pila banwan sibit namar sabaje ka kapor pilikai ya kalau gidro sabaje sibit ka kapor pilikai kalau gidro tek tu kwa bantit tiket gidro kila banwan mata kasngi shobat khanga por bandi tiket no shwa ka sabaje khang no ya ka tiket bandi kilo gidro sabaje ketika por pilikai ya kalau gitu sabaje sibit ketika por pilikai kalau gitu itu berkomentar ketika gitu kapan wan kasih
syukur kangga korban di tiket mo syukur sama je tanglo ya tiket bandi gitu. Te mentang don hakne kamadan hangne mini stadium Krusimai Hasmit. Te mentang gidang don kini kena praktis football men step mo ne marka football hapden ka mahoti persya ya ka mau konreu kadai ha kapor kadwe beje mo. Kane kadai kamadan ban pelikaya kalau gidro kane kadai kamadan ban don art ligi football sibit ha kapor kadwe beje bat kum juru ha kapor si beje mensengi. Te nakam tak risol jong kalau gidro nakam tak video jong kalau gidro ngan sapen I ha kaneka channel mo sibet omde ha po ka rilum kasi channel namar ka to ka channel ka jing tut kendiet te nakam tak video sibet jong kalau gidro ngan sapen I ha kaneka channel. Tira da pidon ke ban keli jing keli pla ban keli mentah ha kanek video kat ba nga kerpas sedang bandi tiket nak mentah jing tu perlok kibala pak tit lupa hanga kumba katu kadengut ndre kane kam dei ke online kadek offline pemla ban tit online nya tiket ndre pentit nak kane hi kejaga tang mata sngi endi batang mata hai kasngi en penilakai ya kalau kidro kapor pelikai ya kalau kidro kadai sabaji janmit. Nak mentaban page football san phau tangka kador jong ka tiket bandrung page football hangne khadwe beje kadon ka football friendly match bat ha kapor si beje kandon ka jingle kai final hapadang ka Lightcore SC Persya ya ka Masar Ejbro FC te ka jingle kai ka ihun bha na mar ka manjob kan khore ka song pisa ka bahadu lailak tangka karena op kan khore ka song pisa ka ba shilak san phau jar tangka. Te such tempat ngan pekin mau IP bakat we beje ka deka friendly match apa deng ka mau konreu konstituensi Persya ka mau hoti konstituensi ha ka madan si beje mensengi ka deka final football ha deng ka Lightcore SC Persya ya ka Masar Ejbro kalau duk kan khung ya ka song pisah hadu lailak tengka karena up kan khung ya ka song pisah silak san hojar tengka.
Te kane kade ke jing berkemau dengan tak jong phi ba ha ka pos sabaje kan sadon ru saka grup ban kidong tem nong ruai dang i bahun marwen ada kar ka ban ka jong i mo te ka ban peje kene ka kenhun tem sibit am dan kam ban su bairung rei tang dakam tak football ka dei san pho tang ka marwei bat kalau gidro ru ka dei sabaje janmet. Halo. Betul, kau mesej yang WhatsApp mah. Kau mesej yang WhatsApp mah, mesej. Hoi, ni ba. Te pelok kade ka jing pekan mau jonga kade tangkat ne banda gemta kitu bakwa ban page football kade khadwe baje bat si baje bar kalau gidro kade sa baje bat sa baje kan donru ka kruban ka jing ruai nai bahun marwen te kumba phi mata ha kane video kadang dei don kini kena ba praktis football mendamin step mah. Te kublai sibun perlu kan saya kendu sibit hakapor sabaje hakapor pelekaya kalau gidro hakane kejaka hamini stadium Hasmit nagam taka shipholak kapras kebenengkong arlak kabar silak kabalai silak kabasau san pojar kabasan kublai sibun phi baro ki perlok kinong Christian ki subscriber jong kini ki like teli ki channel ki jonga rilum khasi channel tu na kilum khasi bat khubo spot ta khasi kublai sibun